ubu nona Tshisekedi yasimbuje Masunzu umuntu witwa Abdallah Nyembo ni izina yahawe ageze muri Kongo ariko ubusanzwe yitwa Sebastien Uwimbabazi nguyu maze igihe kirekire muvugaho uri kubyumva izuba riva ku mugaragaro kubona Perezida Kagame muri voyage ya Emile wa Katari habayemo na Rix kuri Raxinga bagatembera bakagira gute Kongo nayo yahise ko itegura ibyo bikorwa ko kanya batekereza ahantu bamujyana barahabura kuko nta hateguwe bahita ko batekereza kumujyana Kingakati ni icyanya cy'ubukerarugendo ni nka parike yatunganyijwe inategurwa na Joseph Kabila ni property ye uri kubyumva ni umutungo wa Joseph Kabila Kabange ariko kubera ibyo bamaze kumukorera n'urubanza bamukaterwa gupfa n'ibindi byinshi bahagize kuko niho hantu heza hashoboka muri Kongo wajyana umushyitsi hazamo confusion bituma batamujyana ngo bariyo bamujyana birangira bamujyanye hehe kujya kureba amafoto ya Mobutusha umuntu babagaje ngo ni umunyagitugu ngo niki bagenda banamwirengagiza ariko bahise ko bategura nyine kugira ngo bamwereke bagira kwigana na guke gushoboka nyamara sha barangije baravuga ngo yamaze iminsi 2 mu Rwanda ngo ntibagira amasezerano n'isezerano na rimwe basinya mu mikorere n'imikoranire ngo muri Kongo ho ngo basinya amasezerano ngo 6 sha urabyumva Kongomani abakongomani always confused n'ubwa mbere Emile wa Katari yarageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nawe muyobozi wa mbere wa Katari Emile wa Katari wa mbere warugezeyo twebwe mu Rwanda ni mu rugo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona yes uhawe ikaze dukurikira umunsi ku munsi n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media aho hose nimba ari ubwa mbere uhageze urasiga ukoze subscribe kugira ngo ubashe kugumana natwe cyangwa se kwiyongera mu muryango mugari wabo tubana umunsi ku munsi ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane ku biganiro byacu kandi abo tumaze kugira umuryango mugari mwese turabafite ku mutima cyane tubana umunsi ku munsi Ndigakire Samu sympathique Yandemye Robert nawe ahari bonjour monsieur Samu bimeze bite se ça va so wagiye babwira bagakora na sabu iwanjye kwa ariko rero ibyo bintu kuki tutya tubivuga subscribe buretse sympathique afite YouTube channel ye inyuraho update urabona hano hari ukuntu tuza tugakora nk'ikiganiro kimwe kagisesengura cyane n'ibindi kuri channel ya sympathique jyaho nimba ukunda sympathique urajya ubona update ni kuri Siaro TV Rwanda turaza kuyipininga kugira ngo bijye byoroha byandikwa mu Kinyarwanda nyabona ni sana i na ya na a na ra na o Sympathique Yandemye Robert Siaro Siaro TV Rwanda nuko bimeze gusa hari nindi Siaro TV gusa na Siaro TV Rwanda weze nakoreshaga Siaro TV bene wanyu bayiteza ibibazo turemera nyine turiyakira ubu ni Siaro TV Rwanda turi gukorera bene wanyu babumvise se nabumvise hakora cyaranga sumigezi abo kwa Tshisekedi hari umumama wari kumbwira none batangiye gufunga n'izabi wabo sha buretse hari umumama wari kumbwira ngo ni bano ba Kongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda yego ubwo ni bano b'impunzi zimaze igihe mu Rwanda afite urabona bano abantu bari mu Rwanda babaye mu nkambi abari mu nkambi abinshi babanakora utuzi baraje gushakisha ariko mani bari bakunda igihugu cyabo ubundi niyo mpamvu mbwira ngo u Rwanda wendi ni igihugu cyakira abantu bose neza ukabafuri birirwa bambaye ndakeka ko uramutse uri muri Kongo hari ibicu utakambara idarapo y'u Rwanda ariko baza abantu barambara imipira iriho
menya na visit Congo baba byambaye ariko amo brasos buno bwo ku kuboko abenshi urabona u Rwanda rwagira ikibazo ku bintu umuntu yiyambariye ku kaboko oyo ubwo ndi kukubwira ngo uramutse uri nko muri Congo yego byonyine no kuvuga ikinyarwanda ni ikibazo ubwo none utekereza wambaye ikintu kiriho idarapo ry'u Rwanda byaba ari ikibazo uwo mama niwe afite umwana nyine nigeze mubwira ngo mutoto ngo wacise kedi yarambereye narambwira ati mama apana timi mtoto wa Machenga kweli si mtoto wa Tshisekedi ni mtoto wa Machenga chef d'état major genda mtoto wa Machenga none yarambwiye ngo akana afite akana kagahungu kakiri gato ngo karavuze ngo nzaba umusirikari ngo nzaba umusirikari kwa Tshisekedi ngoya ngo ntabwo nje naba umusirikari kwa Tshisekedi ngo nzaba umusirikari kwa Kagame yego ndavuga wow ariko simple jure bukuntu abana bato bose udashobora kumwereka kuri televiziyo hariho his excellency ngo muyoberwe ariko niyo yaba afite imyaka 2 kwa kuri umwana bari kwiga kuvuga abakubwira ngo ushaka kumubaza ngo uriya ninde none se ni gute umwana w'imyaka 4 2 3 abazi de Ben yego yajyaga rapa buriya Fabrice yahoze ari umuraperi wo ku muhanda bamuha ibiceri nyamasheke abantu bagendaga arakera barabizi arakana gato kambara ibipira bicikaguritse ndavuga wa musaza simvuga cya gisaza yego ndavuga wa musaza udutangira mituweli amatara ku muhanda si byose bibaza ko kantu ku mwana none se kuri twebwe twajyaga dusomera ku gatado urabyumva ute twe twagendaga kugenda urugendo rw'ikilometero kimwe ukagenda amasahane kubera ibikuku mu muhanda samureka nkwereke ari abantu basinze amahoro sinzi umuyobozi nigeze numva ari kuvuga ati ariko mwabajene kimwasinze amahoro reka nkwereke hari abantu ntujya wumva abantu bavuga ngo sinzi ukuntu abantu bateye ngo mu Rwanda ngo urubyiruko ntirugira akazi ngo mu Rwanda nta mashuri ahaba mu Rwanda ngo inzara yisha abantu ngo mu Rwanda ubushomeri bwisha abantu ngo mu Rwanda okay hano turi kuri online zidafite akazi twazibonye turi online umwanya wa commentaire ari guborotse ntufunguye urafunguye mu rugero rw'igihugu kimwe inzara abaturage bashonje kimwe ku isi gusonza mu Burundi yego ntacyo dukuyemo Burundi neha kivuga twari turi kuvuga kuvuga tuhite twiyambukira nabonye General Masunzu heruka gutabwa muri yombi nabonye Tshisekedi yamusimbuje yes urakoze cyane ngira ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutangaza ko mu by'ukuri hari abajenerali benshi bafunzwe bati noneho turabitangaje ku mugaragaro kandi turabyemeye ati ntabwo byavuzwe na Sylvain Ekenge umuvugizi w'igisirikare ati ntabwo bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bafunze mu buryo bwemewe n'amategeko ati kandi ikindi bafunzwe neza ahantu heza babona buri kimwe cyose kibakwiriye atariko hari ibyo bagomba kubazwa igituma bataraburana cyabagezwe imbere y'inkiko haracyakorwa iperereza atariko barahari igisirikare kitarimo FDLR rwose noneho rero yasimbuje ba Masunzu n'abandi bafunzwe bose ntagafunze ari muri baraba generale bafunze yajyanye na Masunzu wanjye wari wongera kumwumva bamujyananye na Majije no sereka nkwereke narinzi kabihisha waruzi kagira ate yahinduye amazina uri kubyumva ibanga ryari ririmo se yahinduye amazina kanze nkwereke uzi ibintu no Tshisekedi yakoze ariko se ko nawe bamwanze kari no mpamvu nari ngwa urugero rwa Gasita biragenda bite ko nawe bamwanze Samu reka nkubwire uko yitwa Le nouveau commandant de la 3e zone de défense le général-major Abdallah Nyembo qui remplace le général Pacifique Masunzu Uwimbabazi ubu nona
Tshisekedi yasimbuje Masunzu. Umuntu witwa Abdallah Nyembo ni izina yahawe ageze muri Kongo, ariko ubusanzwe yitwa Sebastien Uwimbabazi. Uyu nguyu umaze igihe kirekire muvugaho. Uri kubyumva? Izuba riva ku mugaragaro. Abangaba nibo mutekereza ngo bazasenya FDLR. Nyamara bari kunoma abayobozi bakuru ba FDLR mu bice birimo FDLR aho igomba kurwanyirizwa. Province Orientale na Relde Kivu. Umva Sam, umva kuri guhari. Wabonye ibintu byasinyiwe muri Amerika. Wabonye ibyasinyiwe i Doha. Byararangiye, reka nkubwize ukuri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizikora igishoboka cyose zihamagare Tshisekedi agende i Washington bakore deal, basinye ibijyanye n'amabuye y'agaciro, ariko ikintu Kongo yatekerezaga cyitwa amahoro bakibagirwe. none se Kuko ibiganiro nta na bimwe Kongo izubahiriza. azayabona azarwana Sawa, nicyo rero. Kuva kera rero bari hehe? Kuva kera. ese ubundi ryari yanze gushaka amahoro ku ntambara? Yigeze yizerera mu biganiro na rimwe? Biriya rero byose rwose ubyihorere, biriya byose basinye Doha, biriya byose bagize gute rwose pe. Kuko reka nguhereze ingingo ebyiri zikomeye. Uribuka ibi biganiro bitangira Nairobi, uribuka bigera za Rwanda, uribuka ko byateranyije inama ya East Africa, biteranye inama ya SADC, binateranye inama ya East Africa na SADC, byose biteranye. Nta cyavuyemo. Muri Amerika baragiye barasinya gusenya FDLR, biranzurwa. FDLR nizo ngabo zikomeye mu gisirikare cya Kinshasa. Ntibishoboka. Kuva FDLR ukiri no kuzibona gutya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, forget. Tujye mu bya Doha, sibyo? Tugere mu bya Doha, uretse gato. Tugere mu bya Doha. Ibiganiro bya Doha, ubundi zirangingo zose 8 wabonye basinye zose, zirangingo zose zirengera leta ya Kinshasa. Uri kubyumva? Uranyumva Sam? Zirangingo zose 8. CCRF, guhanahana imfungwa, kuzana abakuwe mu byabo bagasubira mu miryango yabo, gusubizaho ubuyobozi bwa leta, mixage na brassage, gukora ibijyanye na reconciliation, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ayo masezerano yose ari muri avantage ya Kinshasa. Uranyumva neza? Kuko urumva byose biragaruka bivuga restauration d'ore byose, donc leta bano bakitwa barebere. Urabyumva uko byari bimeze. Ariko rero aya masezerano ya Doha yakoze ibintu bibiri leta ya Kinshasa idashobora kuzigobotora uhereye kuva bayasinya kuzageza isirangiye. Ibintu badashobora kuzigobotora. Icyambere, bafashe AFC M23 bitaga barebere, les terroristes, les étrangers, babashyira ku meza amwe na Kinshasa baricara kugeza ubwo basinya amasezerano yanditsemo ngo les deux parties. Warubizi neza ko iyo bavuye gusinya se bahita bavuga ngo u Rwanda ngo rushaka kwiyomekaho biriya bice? Papa, mva mbwire, u Rwanda ni igihugu cy'igihangange. Nkwerekeye n'uburyo u Rwanda ari igihugu cy'igihangange. Mu bintu byose byasinywe i Doha no mu bizaganirwaho, ijambo Rwanda ntiririmo. Icyo gifata nk'ikintu cya gatatu. Kongo itazigera yigobotora mu masezerano yasinye Washington na Doha. None icyo nicyo cya gatatu nkubwiye. Mu bintu byasinywe i Doha, ijambo Rwanda ntiririmo. Turi kumwe? Ijambo Rwanda hari ririmo? Nta ririmo. Kinshasa se iyo ntiyori vuga ngo yatewe n'u Rwanda. Ibya Washington ntibivuga gusenya FDLR. Ntibari kubaha imyanya. Ibya Doha ntibije ari AFC M23 na Kinshasa gusa. Nari maze kubwira imitego ibiri iri mu bya Doha. Uwa gatatu nawo ndawukubwiye nukiza ijambo Rwanda.
ritagaragara muri biriya bidarafite biri hariya. Reka nkwereke rero ikibiri inyuma. Ni ukuvuga ngo uko gahunda yesitaye bariya abantu bagomba bamaze kugera ku rwego rumwe ni les deux parties AFC M23 na guverinoma ya Kinshasa. Iryo nicyo kintu cya mbere, ari amasezerano yarushije aya Nairobi, aya Rwanda n'ayandi yose. Nta bindi biganiro byigeze bibaho kuri iki kibazo cya Kongo, byigeze bifata leta ya Kinshasa ngo biyicazanye na AFC M23 ngo bakore draft imwe bahuriyeho bavuga les deux parties. Ngira ngo nicyatumye ibyagomba gusinywa mu mwaka washize mu kwezi kwa 12 ku itariki 15 perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntajyeyo, nuko leta ya Kinshasa yari yanze gusinya amasezerano arimo AFC M23. ushaka gusinya amasezerano ari mu Rwanda? Yego, ku impamvu zindi zari zibiri inyuma zirahari sinshaka kuzigarukaho, ariko bo ntibifuzaga gusinyana na AFC M23. Bya bindi batashakaga gukorera i Rwanda, turi kumwe, babikoreye hehe? I Doha muri Qatar. Ni ukuvuga ngo AFC M23 na leta ya Kinshasa ce sont les deux parties égaux. Nona muri za protocols 8 ni ukugenda buri izo mpande zombi zicaye bakaganira kuri imwe. Urabyumvishe neza? Icyo ni ikibazo, ni umutego wa mbere leta ya Kinshasa itazigera yigobotora muri ariya masezerano yasinye. Ikintu cya kabiri, ntabwo wumva ko ari impande ebyiri nanone zizaba ziri ku meza, uruhande rwa leta ya Kinshasa n'uruhande rwa AFC M23, sibyo? Tumva ko bagomba kuba bari kuganira. None se nimba izo mpande zombi zizaba ziri ku meza ziri kuganira, urumva hari uruhande ruzavamo rugashinja urundi ibyaha? Urabizi ko ubundi se n'iryari batajya kuganira bavayo ukumva bamuyaya bari kutangaza. Ndi kukubwira ibizatuma aya masezerano adashyirwa mu bikorwa. Ntugire ngo hari ikindi ndi kukubwira ibiziriko birimo bitazatuma ashyirwa mu bikorwa ngo bishoboke. Icyambere ndamaze kukikubwira ni uko bashyize AFC M23 ku rwego rumwe na leta ya Kinshasa, ce sont les deux parties qui sont en train de discuter. Ikindi ndi kukubwira ni iki ngiki nyine naringeze. Urimo kunyumva Sam? Ndi kukumva cyane. Ndi kukubwira ngo niba izo mpande zombi zirimo kuganira, ziraba ziri kuganira ku buryo ziri gushaka amahoro, nizimara kuganira ku buryo bwo gushaka amahoro hagira abashinjanye abandi byaha. Bisobanuye ngo ibingibi leta leta ya Kinshasa igenda irota by'inkiko by'abakatiwe ngo byo kureba ngo parika bya ibintu byose nta bizabaho ntibizagerwaho, kubera yuko ntabwo waba uri ku meza amwe uri kuganira n'umuntu muri gushaka igisubizo kiganisha ku nzira y'amahoro ngo garuke ngo we ngo ariko uzajya mu nkiko. Uwo muntu uri gushaka kujyana mu nkiko niwe muri kuganira ku meza ashakisha amahoro. Turi kumwe? Ntibishoboka rero ngo impande ebyiri ziri mu biganiro by'amahoro. Yego, wari ubizi neza ko iyo bari Doha Emir wa Qatar yego ahari amasasu n'amasukoyi indege ntizari ziri kumanurwa, zari ziri kumanurwa nyine. Erega nicyo ndigushaka gushimangira ibyo ndagira ngo ubyumve, bagira ngo ubyumve. Tumvishe ibyo bintu byuko impande ebyiri zigomba kuba zicaye ku meza no kuba barahaye ubwo bushobozi AFC M23 itari yarigeze ihabwa n'ibindi biganiro byose byari byarabayeho. Bakaba batagomba kuvuga ngo mwigwe turabajyana mu nkiko kandi bari gushaka igisubizo cy'amahoro bahuriyeho. Yamasezerano basinye byaduha bikaba byararangiye nta jambo u Rwanda ririmo. Papa, ibyo bintu bitatu nkubwiye nibyo biziriko biziritse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bitabaye ibyo ukagenda kubyanditse ku mpapuro, bino bipapuro gusa. Hari umupapa nemera cyane nubaha wavuze ngo biriya bintu biri mu mpapuro birimo fraude nyinshi gusa, biriya bintu nimube mubyihoreye. Icyangombwa mujye mureba ibiri kuri terenga icyiza ngo nuko twasetinze red lines. Ati ibyo nibyo by'ingenzi koko biriya bintu ntibishobora gushoboka. Noneho abantu bibaza ukuntu Kongo igenda ibisinya, byamara kubisinya ariko bakanumva ku mirongo y'urugamba iri imbere cyane, ndetse no ku bikoresho iri imbere cyane. Wabonye ko no mu nyengo y'imari y'umwaka utaha ya miliyari 21 20% by'iyo ngengo y'imari bizajya mu gisirikare. Ça veut dire miliyari 8 cyangwa se 6 7 hagati aho ngaho. Ayo yose azajya mu gisirikare.
nyamara reka nkubwire igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu mugabane wa Afurika gisanzwe kiri mu bisirikare 8 bikomeye. Ibikigira igisirikare gikomeye ni effectif n'ingengo y'imari n'ibikoresho. Ibyo n'ubundi barabikubitanwe, bisobanuye ngo n'ubundi kongera ingengo y'imari baburaga barakibonye, ntacyo barabona. barakibonye cyari iki? FDLR bakubiswe nayo ihari, bazayiha ibikoresho. so FDLR nayo kandi batangiye kwishyira mu myanya. FDLR nabo n'abantu bari strategique gusa burya, naho ku mirwanire nabo barashaje, ku bijyanye na technology nabo barashaje. Bo bari strategique, bazi na tuno duce cyane kurusha na Kinshasa. Urabyumva Kongo ngo abantu bo muri M23 bakubwira ati ubundi ikindi tuba dushorera. umva mbwire Tiyo duhuye na FDLR nibwo. Ikindi intambara za none, intambara za none zihorere, ntabwo ziri kurwanwa n'ibyo byose uri kumva. Intambara za none ziri kurwanwa tekinolojiya, ni mu bwonko, ni kuko n'umuntu umwe wenyine yahagama igihugu kizima. Icyo nicyo nakubwira Sam, dukomeze. ejo bundi kwa turi kuvuga Emile wa Qatar yavuye mu Rwanda, ubutumwa yanditse ku nshuti ye, Bahagarike bariya abana rwose. niko Karabe ati tutegereje kuza kumva n'ibyo aza kuvuga. Ndikubwira nti nyamara na Tshisekedi ni inshuti. Ibyo yatangaje avuye mu Rwanda bitandukanye n'ibyo yatangaje avuye muri Kongo. Ese za nzahabu batangazaga ko bari bumuzimanire bati mu Rwanda bamuhaye nka twe turamuha zahabu. Urugendo rwe mu Rwanda muri Kongo balance icyambere byagaragaye ko batari bamwiteguye neza. Tapi rouge bayirambuye agiye kuhagera, menya n'indege yari yahageze. Cyo ni cyambere. Akajagari k'abantu nk'igihumbi bari barahonga bari kugenda banyuranamo, abakameramani nka 200 utamenya ibyo barimo, bagenda banyuranamo benda kumutega. Cyo ni kimwe. Buriya tapi rouge iri kwakira umuyobozi w'icyubahiro, iyo mumaze kuyirambura mushyiraho n'amabendera, mushyiraho uduce tw'ibendera ry'igihugu kugira bigaragare nk'ibintu biteguye neza. Bo bari tapi rouge gusa batashyizeho n'ibendera ry'igihugu. Deja ntibyari biteguye kuko no kuyirambura tapi bayirambuye indege yiwe yaguye. Nibyo ndi kukubwira. Ibintu byose ari akavuyo biri aho ngaho. Umwanda wo ku kibuga cy'indege cya Njiri waragaragaye, sinabikubwiraga. yari umwuzure, uri kubyumva? Icyo ngicyo reka tubanze tugikureho. Niturangiza tuze amaze gusohoka mu ndege, bamaze kumwereka, baragiye binjira aho bagombaga kuganirira gatoya ku kibuga cy'indege. Uzi byabaye? Ngira ngo abantu mwarabibonye. Tshisekedi afite agatambara ari kwihanagura, bicaye mu cyumba kitarimo na climatiseur papa. Ibyuya ubushyuhe buramukubita vibyuya, akajya yihanagura neza n'agasume. Icyo ni ikindi kintu kiri muri protokole nacyo kitagenze neza. Akavuyo kenshi, aho bamwakiriye batari bateguye neza mu by'ukuri, abakameramani ari akaduruvayo, ibyo ngibyo bivaho. Ngira ngo urabizi yakoze uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Buriya uburyo abaperezida babara iminsi, wowe wabonye 2 warayibonye? Wabonye ko yamaze iminsi 2 mu Rwanda? umunsi yahagurutse, nuvuga ngo umunsi yazasubirirayo umuperezida utitaye, ntuvuge ngo ni amasaha cyangwa se iki, yagiye ahantu akaharara, bita yaramukiye mu kindi gihugu nyine ibibaye 2. Umunsi yaje n'undi yaharamukiye ibibaye 2, nuko bibarwa we, nuko nyine muri nuko babibara. Ariko ahandi hagiye hamaze amasaha Kinshasa. bamujyanye mu birombe. Icyo nacyo ni ikindi kinyuranyo. Bamujyanye he? Mu birombe. Umva ndaje nkubwira aho bamujyanye ahantu habiri. Tekereza ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda, urabizi igisobanuro cy'inka mu muco nyarwanda, yaragiye aranamugabira. Abakongomani bavuza induru, ntibavugije induru. Okay. Tshisekedi nawe yamutembereje ahantu habiri. Buriya uzi perezida Mobutu wa Kongo
afite umwana witwa Zanga Mobutu. Zanga Mobutu yagize ikibazo mu muryango, asanga guverinoma zose zagiye zisimburana ku bwase zaramwirengagije. Nta cyiza zimuvugaho, bamwitaga umunyagitugu, bagiraga bate, abandi bakanenga imiyoborere ye, bakamwita ubigwijeho imitungo byinshi cyane. We arangije nk'umwana uzi ibigwi bya se n'amateka ya se, yikorera mize nk'inzu ndangamurage y'ibikorwa bya se, irimo amafoto ya se, ibintu byinshi cyane biraho, na leta itabishaka itanabikunze, ariko we arabikora ngo abashaka bazajye baza muri Kongo basure barebe Mobutu, amateka ye, amafoto byose. Tshisekedi bakimara kubona Perezida Kagame muri voyage ya Emile wa Katari, habayemo na Rix kuri Raxinga, bagatembera bakagira gute, Kongo nayo yahise ko itegura ibyo bikorwa ako kanya. Batekereza ahantu bamujyana barahabura kuko nta hateguwe, bahita ko batekereza kumujyana Kingakati. Kingakati ni icyanya cy'ubukerarugendo, ni nka parike yatunganyijwe inategurwa na Joseph Kabila, ni property ye. Uri kubyumva? Ni umutungo wa Joseph Kabila Kabange. Ariko kubera ibyo bamaze kumukorera n'urubanza bamukatiye rwo gupfa n'ibindi byinshi, bahagize kuko niho hantu heza hashoboka muri Kongo wajyana umushyitsi, hazamo confusion bituma batamujyana ngo bariyo bamujyana. Birangira bamujyanye hehe? Kujya kureba amafoto ya Mobutu sha. Umuntu babyagaje ngo ni umunyagitugu, ngo niki niki, bagenda banamwirengagiza, ariko bahise ko bategura nyine kugira ngo bamwereke bagira kwigana na guke gushoboka. Uza handi bamujyanye, bahise bamushyira muri helikopteri, bamujyana ahantu heza hatunganyijwe kuri Fleuve Congo. Kuri Fleuve Congo. Bari bakuyemo amakoti, bambaye amashati gusa na Tshisekedi, bagenda ku mafarashi. Uri kubyumva? Bagenda ku mafarashi. For your information, FYI, for your information, no mu Rwanda haba amafarashi, ariko si umuco wacu. Sicyo kintu wajya kwereka umuntu ngo ube wamwemeje. Oya, twebwe inka. Icyo kintu gikomeye. Baragenda nyine aho ngaho, bamujyana ahantu mu mihanda, bamutembereje mu muhanda ahantu bubatse ubusitani kuri Fleuve Congo ku mazi. Arangije arabasezera, yurira indege, ariko hari amasezerano basinye. Uri kubyumva? Noneho barangije abakongomani mu kubura ibyo bereka Emile wa Katari, bari bavugishijwe ku nka zacu, batazi n'igisobanuro cy'inka ku muco nyarwanda, ariko no mu kiganiro twakoze n'abasomeye ikinka zisobanura, hari umukongomani wabibasobanuriye. Nyamara sha barangije baravuga ngo yamaze iminsi 2 mu Rwanda ngo ntibagira amasezerano n'isezerano na rimwe basinya mu mikorere n'imikoranire, ngo muri Kongo ho ngo basinya amasezerano ngo 6 sha. Urabyumva Kongomani? Abakongomani always confused. N'ubwa mbere Emile wa Katari yarageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nawe muyobozi wa mbere wa Katari, Emile wa Katari wa mbere warugezeyo. Twebwe mu Rwanda ni mu rugo. U Rwanda na Katari basinya amasezerano menshi cyane. U Rwanda rukorana na Katari mu mutekano, mu bwikorezi bwo mu kirere, mu bukerarugendo, mu bucuruzi. U Rwanda na Katari mu bikorwa remezo, u Rwanda na Katari pe. Uraza ko buriya hariya ni free visa. Uri kubyumva? Bakuyeho visa. Uzi ko n'abana bo mu Rwanda bizi bijyanye na gukora mu hoteli n'ibindi, uzikora n'ukuntu bajya bajya za Katari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sibyo? None tekereza Kongo ngo nta masezerano na rimwe Katari ngo yasinyanye n'u Rwanda. Nyamara bashimangiye imikorere n'imikoranire isanzwe hagati y'u Rwanda na Katari, ariko bo baraza ngo basinye ngo amasezerano agera kuri 6 ngo na Katari. Ngira ngo ngarukeho. Uri kumva Samuel? Yego ndakumva. Amasezerano ngira ngo ngarukeho. Uzi impamvu ushaka kuyagarukaho? Abakongomani babayeho bate? Ndagira nkubwire ko aya masezerano bavuga ngo na ya miliyari 21 mu madolari zihe, habe na $1, habe na $1. Ariko bavuze ngo basinya amasezerano 6 ngo ya miliyari 21, ngo mu gihe ngo Emile wa Katari yageze mu Rwanda ngo ntibasinya n'amasezerano na rimwe. Kandi uranyumva Sam? Igihugu bita Katari na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye ikintu cyitwa
muri icyo bintu bisa amasezerano ni ibintu byitwa protocole d'entente. Protocole d'entente uzi icyo bisobanuye? Un protocole d'entente est un accord formel qui établit une convergence d'intention et une ligne d'action commune entre plusieurs parties. Sans être juridiquement contraignant, il sert de base à des négociations futures en définissant les objectifs, les rôles, les responsabilités et les résultats escomptés et souvent utilisé lorsque les parties ne souhaitent pas ou ne peuvent pas créer un contrat formel et exécutoire. Bisobanuye ngo babeshya abantu ngo basinye amasezerano ya miliyari 21 kandi basinye ikintu cyitwa protocole d'entente. Donc basinye ni accord formel et qui établit une convergence d'intention et une ligne d'action commune entre plusieurs parties. Basinye ibintu amasezerano agaragaza uburyo noneho bagiye kuganira ku mikorere n'imikoranire, bakareba uburyo bazajya bakorera hamwe noneho nk'impande zombi mu bintu bitandukanye. Nabo ubwabo ntibaramenya ari ibiki cyangwa se ngo babishyire no ku murongo. Urabona ni nayo mpamvu hano ngo bavuze ngo il sert de base à des négociations futures. Bazakomeza kuganira kuri ibi bintu basinye, ntibabirangije ngo basinye ngo babihe na budget. Nimba basinye se basinye angahe kuri buri masezerano basinye amafaranga amadolari angahe? Nta bigaragara. Ni ukubeshya, ils sont corrompus. Ni ukugenda babeshya gusa mu bitangazamakuru. None se sibo babisinye? Kaze mbigusomere, kangusomere noneho akoro ya mbere basinye. Akoro ya mbere basinye simara kugusobanura protocole d'entente. Basinye di protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Ports Management Company, ni ikigo cyo muri Qatar nyine kijyanye n'ibyambu, ndetse na Muani Qatar de l'État du Qatar et l'Office national de transport. Office national de transport niyo yitwa ONATRA de la République démocratique du Congo. Nuvuga ngo ni Qatar Ports Management Company Muani, ndetse n'ingiyi Office national de transport ni ikigo cya Qatar gishinzwe ibyambu, ndetse n'ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe ibijyanye n'iki n'ingendo. Ahanga si ku byambu. Bisobanuye ngo Kongo na Qatar bagiye kuzagenda bicare, niyo mara kwicara banoze aya masezerano basinye hagati ya Qatar, ikigo cy'ibyambu cya Qatar na Société Nationale de Transport ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona hari amafaranga babigeneye ayo yavuye, ahubwo bagiye kubiganiraho mu buryo burambuye. Ni ukubeshya nyuma bari kubeshya gusa kugira ngo bakange adversaire, kugira ngo bagaragaze yuko ngo uruzinduko rwa Emiri ngo rwakoze akazi ngo mu Rwanda aho baravuga ngo Qatar yashoyeyo miliyari 2 z'amadolari, baranabyemera kandi bakemera ko ziri no mu bikorwa. Bo nta n'igiceri cya Qatar kiri no mu bikorwa, ahubwo bazaga kwiyemera ngo Qatar yashoyeyo miliyari ngo 21. Ariko nanone niyo twazemera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikubye u Rwanda inshuro 89. Tugarutse se kandi k'ibice byinshi bya leta byose bigiye biruta u Rwanda, ubwo muri miliyari 21 ugabanyijemo ibice bingana n'u Rwanda, buri Rwanda ubwo rwafata kangahe? Bivuze ngo abe bashoye mu Rwanda rutayo waseparamo Kongo bagafata kuri buri gice. Icya kabiri basinye di protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la justice de l'État du Qatar et le ministère de la justice de la RDC. Basinye nanone kubijyanye n'imikoranire hagati ya ministeri y'ubutabera ya Qatar na ministeri y'ubutabera ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano basinye mwangahe? Bazashora mwangahe? Ntayo. Bagiye kuganira uburyo izi ministeri zombi zizakora nanoneho zikajya zasinya ayo masezerano. Uri kubyumva? Icya gatatu basinye des accords d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la RDC et du Qatar. Hano baravuga ko bazajya bahana ibijyanye na visa nyine ku mpande zombi, cyane cyane ku badiplomate n'abandi. Ibi nabyo nibyo kuganirwaho uburyo abakongomani bazajya babona visa n'abanyekatari bakabona visa. Urimo kubyumva? Iyindi ni basinye na memorandum d'entente
Mémorandum d'entente entre les fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectoriel en RDC Sud Kivu. Basinye n'amasezerano nyine yo gukorana ku bijyanye n'iterambere hagati ya Qatar na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane bakaba bashobora kuzatanga ubufasha mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi muri burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu. Icya gatanu, basinye di protocole d'entente sur la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la RDC. Basinye nyine n'ibijyanye n'urubyiruko ndetse na siporo hagati ya Qatar na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano bazaganira barebe uburyo nyine izo mpande zose zaza ziganira. Hano hashowe mwangahe ntayo. Ya gatandatu ni di protocole d'entente relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la République de la coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise de la RDC. Ni ukuvuga ngo ahangaha ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga nabo bagomba kugenda bakaganira bakagira amasezerano basinya, noneho impande zose zigakorana. Iyo ntiyari ya gatandatu si nayo ya nyuma. Noneho le président Tshisekedi a remercié son Altesse l'Émir pour ses efforts de médiation pour la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Doha. Il salue la signature à Doha le 15 novembre 2025 à l'accord cadre entre le gouvernement de la RDC et la coalition AFC M23. Tshisekedi yashimiye Emir wa Qatar amubwira ko ubuhuza bakoze ari bwiza kandi ko bishimiye amasezerano hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Emir wa Qatar we? Emir wa Qatar. Utegereje nk'aya message yanditse avuye i Kigali. Nakubwiye ko ntayo wabona. Yashimiye inshuti ye. Nakubwiye ko iyo ntayo ihari. Nakubeshye se. Izi protocole bari inshuti? Reka byihorere shama. Barambaye udushati tw'umweru bakajya gutembera. Umva nkubwira ahubwo icyo abakongomani bavuze. Umukongomani yaravuze ngo l'Émir du Qatar a passé la nuit au Rwanda. Yaraye mu Rwanda. Mais ne consacrera qu'une demi-journée à sa visite à Kinshasa. Ariko ntiyabashije no kwihanganira kumara n'igice cy'umunsi umwe i Kinshasa. Ce contraste doit interpeller le peuple congolais. Ibi ngibi bigomba mu by'ukuri gukangura abaturage ba Kongo. Il traduit le manque de considération dont souffre aujourd'hui notre pays sur la scène internationale. Ibi ngibi byahise bigaragaza mu by'ukuri uburyo igihugu cyacu cyakinagajwe ku ruhando mpuzamahanga. Il est temps, ati nicyo gihe pour nous Congolais, kuri twebwe abakongomani, de nous remettre en question et d'exiger que les meilleurs d'entre nous accéder aux responsabilités. Tukishakamo bamwe muri twebwe bashoboye bakagira uburyo bafata inshingano. C'est à ce prix que nous pourrons restaurer le prestige et la valeur du Grand Congo. Turimo gukora ishoboka byose tukagarura agaciro ka Congo. Byose ni ibibazo baba babibonye nyine. Hakaba ni baki babibona. Abazi ubwenge bashaka abatemera kuba manipire. Ahangaha rero miliyari 21 ziri muri iyo mishinga yose. Hari n'igiceri wumvisemo. Nose nta valeur bifite. Iri hehe nyine. None si ibyo bintu byose bizakorwa n'iki n'amagambo. Kandi aya masezerano atarabaho. Reka kugira ngo byumve. Iyi ngiyi ni accord d'entente. Aya masezerano agiye kwigwaho. Ibi ni ibintu bigiye kwigwaho. Kugira ngo binozwe. Noneho buri ruhande rwagiye rusinyana ibi ni nk'imbanziriza mushinga. Rero ababeshyaga ngo hari amasezerano ubu Qatar na Kongo nibwo bagiye gutangira kwicara bakaganira kuri ibi bintu basinye, noneho bakazagera igihe basinya ku masezerano y'imikorere n'imikoranire finale. Noneho buri akoro yose bashyizeho hano bakagenda bayigenera n'ingengo y'imari izayishorwamo. Ibyo bagendaga babeshyizo miliyari n'ibindi byose Samu nta bihari. Icyo nicyo nakubwira. Hari ibyo ubonye n'abakongomani ntabyo babonye, mujye muri commentaire mutubwire. Yego ngayo ngo kubwo baraza kutubwira abafite ikindi babivugaho, hari umwanya w'ibitekerezo mujye muri comment, baba
ko babandi babavugizi ba Kongo baza muri commentaire baze nta kibazo reka dusoreza Sempa. Asante sana Samu, asante, reka ngushimire n'abakunzi ba Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media TV, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, asante.